This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader. Xake partida mugimendua etxe zuria berere mugiarazi duena kasu honetan izozkiri gabe. Let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice. Izan ere, Giza Eskubideen Auzitegiaren erabaki aukera horren ostean, hainbat estatuk Palestina estatu aitortzeko asmoa iragarri dute eta Israelek dio ez dela ez berri ona izango hori bakearentzat. Zer esan nahi ote dute guzti honekin. Tira, ikasleek ez dute amore ematen. Ikusi bestela, graduazio ekitaldiak ze mailatara heltzen ari diren.